روچ درتکگ جہان رنگ زرتگ بلوچی زبان رنگ زرتگ روچ درتکگ جہان رنگ زرتگ میں بلوچی زبان رنگ زرتگ پرشتگاں کو کے جہجتگ جمپاں پرشتگاں کو کے جہجتگ جمپاں چھاکری داستانہ رنگ زرتگ صحب پرمہر سلام سر جمع گوشدارو کنا عربی بلوچ نیمگا چی سر ببا مراگش صباح مستاگن کیشنگ تالان بوگنچا ریڈیو تربت میڈیم ویب 981 کلو ہارٹز سرا و عربی بلوچ و تی کلنگ گوشدارو کنا صباح مستاگ تو کا گندلی جہلان کیا و اشت گوشی و صباح مستاگ مروچی پشما نو کے وشی مستاگی ماہانی واسطہ بیاری کیا مستاگی ودارا دوشنبہ روز سال 2023 مرچی فروری 20 رمز 20 تاریخ امید چاہیں کہ شما وتی محلو صحبے مونگی جو بنداد گنجوانے وڑیا کتا واللہ پاک شما ار صحب ار ساتھ دمان وشیا بگوازینی مرا عبدالحمید شاکر ایچ پی ٹی سرا کے وحدہ مارا امراداری کرنے گئے زبیر احمد و بالاچ میں ڈیوٹی آفیسر ہمراہیہ میں تکنیکی کمکار کے امراداری کرنے گئے خالد سہیل ایسات دمانہ ساڑی میں گما منچش کے روچ درد کا جہان رنگ زرتگ میں بلوچی زبان رنگ زرتگ کب تگن کو کہ جہجتگ جمپان چھاکری داستانہ رنگ زرتگ فروری مروچی منی گوش میں ہمراداری مرچی روش ہمیں مراگش کی جوش کی کٹم و باندہ 21 فروری گوڑمان ہمیں سوچتگا کہ پرچا بانداتے روچے درگتا مگا پتران مکنے و ایک سرحال ہیر مکنے سرحال بلوچی زبان کے مروچی کی گپ کی حد بانداتے روچ ما شمارا پیشگی گوشم کہ شما سرپت بھی باز مردم بلکہ ذہنے تو کنستیں بانداتے روچ میانستمانی تقا بزن کے انٹرنیشنل لیولا یا بین الاقوامی سطح ماتی زبانانی روچ برجم دارک بھی و ماتی زبانانی تو کا یک شہد و شکلیں زبانی کے ہزاران سال کوہن و قدیم زبانی کہ مارا رستہ میں مردی ہیں زبان ہست بھی راجست بھی بلوچی زبان ہے بلوچی ماتی زبان ارزشت سرا وتی ای دوئیں مراگش کے استان دو کلاکانی تو کا گپ پتران کنے بودکن کے مادی میں مراگش شامی درگتا شمارا جستی بھی کنے ماتی زبان ارزش تو ای روچ کدیو چیاہیر کنک بودتا او ماتی زبان چی ہی و ماتی زبان مادری زبان یا مادر ٹھنگ کستے چھے وڑا کستے آرہ تو ایک راجی پلگاری و چھے وڑا کستے آئیے لٹریچر آئیے کستے دو ربیدگ راجے کے استان تی زبانش ریپریزنٹ کما دے تو وتی زبانہ کستے اماہانا وتی راجہ گون درشان کنے گوڑا اے چیز کستے علمی و اجدری ماتی زبانانی میانستمانی روچ باندہ ورجم دارک بھی چشکے ما باندہ بودکن کے گوشم ساڑی مو مروچی ما ماتی زبان ارزشت سرگا پتران کنے چشمہ چے لوٹیں کہ شمارا وتی زبان چنچ دوستیں شما وتی مارشتان لمائی درگتا پما کست شنگو تالان بکنے بلوچی میں وتی شہد و شکلیں زبانند شرمند ما کستے شما میسیج ہاں مراکش باہر جوڑ کنے میں مارا شما میسیج بکنے 0-0-0-0-8-0-5 اس طرح بزن کے 03-007-008358 دومی نمبر ہے 03-0137-50611 بزن کے 0-0-7-5-0-6-1 بلوچی میں شاہد و شکلیں زبان فرید رسول بشک فرید ہے بعض وشی صوت لوٹگ مہر لوٹگ مردم لوٹگ رشتہ لوٹگ سیادی لوٹگ اما احساسات فیلنگز کے استن تو کا لوٹگے تو کثیر سک باز بلوٹے مہر بدائے مہر
انسان و انسان اگر تو جانداری ساداری ار پاسی گو کر مہر بدے آوتی مہرانی درنگازی انچو گنتو کم گوڑا ادا شاعر گوشی انچو ملوٹ منا انچو منا مہر مدے مہر گپے اور لوٹ گے گپے بیائے دل گوش کریں. جی کلنگ گوشدارو کان سباہ مستاگا شمار عربی بلوچ ایک برے پدا واشت کان گوندل جہلان کیا وائے دریا دلی ہچ واہ دریا دلی کے نماری تہچ پلیں سیتو نپاں زندگی گلیں واہ دریا دلی کے نماری تہچ پلیں سیتو نپاں زندگی گلیں واہ دے لڈان بیت شہر ماہم پری واہ دے لڈان بیت شہر ماہم پری میزان میزان میں کہ تو دیما گزیت گون زہیران دلے چول مستنت گشے گون زہیران دلے مستنت گشے درد زیمل بلیت شہدیں کوکو بجند درد زیمل بلیت شہدیں کوکو بجند آہ زاری کننت دہر بلبل رہیں واہ دریا دلی کے نماریت ہچ بلوچی میوتی شہدو شکلیں زبانیں شرف مندہ سبائے مستاگے گواتی کلو کے اتکا کہانی نہیں مگا روئے شمارا گوشیں کہ شما چی دے مشتکو تا پما و چی اراد آتا صحب سرا شما مستاق پما چی نسا ساجد آفز جتوی جت بل نگورا چی اگر یک راج یا وتی دو بیدگانی رکینگے گم پر مبی تو چا ایک آرا بھی سما بھی دوڑا آسر کے آئیے جند بیگوا بیت بلوچ راج کے یک نمیرانو شاہگانے چاگر دیے خدا بندند کے اشیے زیبائی و جلوناکی چا ساڑا گا ڈننت بلے مادن پجا نیارے پجا چیا نیارے ہوتا وتی راجے گل زمین زبان کدرا نزان پمشکا ما گوشن کے ما تہاریو تاموریاں گپتگ اچھا ما آیا گے جہد کنگ لوٹیت جاہی کے رجنائی بیت اودا تہاری نبیت ما وطا او دیگر پجا کاریں ما وطا او دیگر پجا کاریں بعض مردم گوشید کے بلوچی توکا مزنی ازگار ہست اگا آ بلوٹنت وتی راجے دو ربیدگو زبانا زندے درستیں وشیو وجدلیے جاورا آورت کننت وتی راجے ناما ما جہانا برس کت کنم نثار میجر تی باز منتوار گندل جورلان کیا ازگاری و خیر شرین چیزی کہ ازگار کے وحدی ازگار بھی اپا زبان آگا چیزی مالی کمک کی کتکن کم بلے میں گوش میں کل بلوچ ذمہ واری ہیں کہ ماوتی زبان آکستیں ما شموشیں ما جہد بکنیں کوشش بکنیں کہ میں گالوار میں زبان کستیں گشتگیں گال گپ حبر شعر و شاعری ایدگا کستیں مڈی کی استن زبان آ رکھینک بھی ای ہر بلوچ کے استیں ذمہ واری چایا ازگاری بھی یا نیزگاری بھی ما روچی ما زبان ارزشتے گا پتران کرنے گئے کہ ماہر نفسیات گوشگ یا لسانیت گوشگ ہمیشہ کہ ای بلکہ ریسرچ بودتا پٹپول کنگ بودتا چارگ بودتا مشاہدہ کنگ بودتا تجزیہ جنگ بودتا کہ چکا اگر تو آئی ماتی زبان کے استیں آ زبانہ کہ استیں تعلیم بھی دیئے آ زبانہ بوانے علم بھی دیئے ایجوکیشن بھی دیئے اگی اشتر گین کنتیں بانسبت دیگا زبانہ اے چیز کے استیں علمیو اجدریہ میں واسطہ زبان بلوچی میں وتی شہد و شکلیں زبان کے انچش کشمہ گوشت کہ یہ ہزاران سال کو آنو قدیم زبان او بلوچ ارگون مارا ماتے کو ٹچ رستا شکا وتی کے استیں زبان آما شموش ما باز جاگا گندے کہ کسان زاگا آنا زانا چکا ما گندن کیا ردیہ کنگا وتی زبان تو کا دے گا کے استیں
گالوار کار مرس کنا ما آنا ای گپا چی مکن نکن کہ آئی ویسک بلے میں زبان گپ ایشیم بکولے ڈاکٹر ناگمانے گا اگر اے وڑ بھی مروچی کہتے ہیں زبان کے ریسرچ کنو کم بازیں دنیا تو کا آہاں ریسرچ کو 54 انچیں زبان استن کہ آہانی صرف یک مردمی پشکپتا چاہاں چیران دی زبان جند میری گار بھی امے وڑا اگر تو کہتے ہیں تو مرچی استے باندھا تئی بوگ من کہتے ہیں یہ لوجک ایک چیز ہے کہ انسان یک نیک روشی کوچ کن رو وتی اما زبان کہتے ہیں وتی پدری چارہ دنتی گوڑا زندگ مانی زندگ بیتے بعضیں زبان گارو بیگواہ بودتگاں کہتے ہیں ڈھبتگاں آنی مردم کے مرتگاں 54 انچے زبان اسنا گوشن کے آخری یک مردم آنی پشکپتا و چیشی چی بات گار ما امی وڑا گا ما ہی وڑا ہوتی زبان آگا ما پارس مکنے او خاص کر ملکی سطح یا کہ میں سیاسی لیولا کیا انتظامیہ مطلب سرکار آہانا کہستیں دسترست گونے لیولا گا شیئے گرودارا مکنے ما کہستیں اس زبان سرا بازیں کہستیں گوشت کنیں کے اثر انداز بود کت کن لفظ گارو بیگوا بود کت کنا باید ہمیشن کہ ما ای چیزاں بے سمجھیں بے زانیں بے ماریں یک میسیجی دیگا ما مراکش باہر جوڑ کنا گپ سک باز دراج کش بودتا چاریں کہ میسیجا مارا صحب سرا مستاگی قیدہ تھا بعض وشبو نثار میجر کے تو سرحال سرگا پتران کو دلوش وفا افطاری اور مڑا چی السلام علیکم عربی بلوچ تو سلامت باتیں ہے چھوڑیں گم سکی پریشانی مگنداتے وشیانی جنبر نود مدام تی سرا ساحل و ساچان باتا گو مراگش سواہ مستاگا شمی باز منتر کو لنگو اجدارو کا نا سلام یک پرمائش صابر علی توارا بول ای وڑانت منا اللہ ببر واللہ منا اللہ ببر واللہ مدینہ یا اے عارفانہ کلام ہے گوشت کت کنے اے نیست بلے صابر یک باز وشی سوتے دیگا مراکش باہر جوڑ کن خالد سہیل صاحب تی واسطہ اے میں کر رہا انو ساڑی نئے صابر لیے یک وانو قدیمی سوتے ما مراکش باہر جوڑ کنے اور دیم ترہ مارا میسج میں بڑی باری پیدا کم میزان منی وابو حیالان چے درا وابو حیالانی در کنگ حیالو وابانی در کنگ ادھر جتا ان چیزاں یک وڑی ہم گوشت کت کنے بلے بلیشی بزرائی کے میں ایک سوتی ساڑیو جاڑی کتا بلیدہ منا یاد کیت بلیدہ کا بلیدہ ہمارا گوشدارک بوگے بلیدہ کلنگ گوشدارو کنی واسطہ ہو افطاری اور ماڑا چی تئی واسطہ براس شی دلگوش کا صابر لیے وشین تھوار بیبیت صباح مستاگا ہوار زرتگ کبتگاں کو کہ جہاں جتک جنپان چاکری داستانہ رنگ زرتگ میسج روان داتا میسجانی نمگا رویں کہ مارا کایا گیشی میسج روان داتا میسج کو تا صدگنج دشتی چا پرلین دشتا السلام علیکم نبشتہ کو تا راجے آکسیجن آئے گی بزن کی آئی راجے آکسیجن آئے گی بسن کی آئی راجے آکسیجن آئی زاندکار و ادیب انت امینچو زاندکار و ادیب گیشتر بنت سا آسودگیا کہتو روت راجوتی پادانی سرا اوشتگے لائق و قابل بیت صدگنج تی باز منت وارگوں دلے جوہلان کیا دیمترا روان داتا مزن میسیجی من عرفان ناز صحب وش بات السلام علیکم مہروان دوستو امبر لالا عربی بلوچ وشیم جنبر تی سرا ساحل و ساچان بات شاعت و گل باتے مراگش سواہ مستاق رولار منتی شاہد و شیرکنیں گپاں شنوتی لائکی مرچی تو باز وشنگ بنگپ پہ ایر کتک بلوچی میں وتی شاہدیں زبان وانگ و زانگ میں سرا علمینت یک راجی ہما وحدہ یک زندگی راجی زانگ بیت کے آئی
یہ زبان ہست و حیات بیت سر میں لوٹ مسلم عمل توارا صوت مبارک قاضی پیر بندم دیدک تو منی پاکیں حیالانی وڑائے دیدک تو منی پاکیں حیالانی وڑائے مانی دوست ماشی سرجم کریں ملیشی چی پیش مارویں 5 منٹا اردو بلوچی حالانی نمگا نیوزانی نمگا حالان دلگوش کنے تو لکھتا کہ نادر پا منی گوہار سمی بلوچ نامہ مسلم حمل دیدک تو منی پاکیں حیالانی وڑائے مبارک قاضی پیر بندے آئی مراکش باہر جوڑ کنے دیم ترہ ہمارا میسج روان داتا السلام علیکم من شیرین گل رحیم بخش بلوچ بلوچی میں ہوتی شہاد و شکلیں زبانیں شرمانک کے تو مارا اے حالات بلوچی میں ہوتی لفظ و بیانت بلوچی نو نہالیں در بیانہ زبان دوستو کسان سالیں جوانم بلوچی مجلسانی براہ و شانند رویں بلوچی شیرین گل سرجمیتی میں اس جوانی السلام علیکم ریڈیو پاکستان اشم حزمت عزیر بلوچ زادہ ساڑین شادرستان چے پیسر سرحالان دلگوش بکنت مرچین سرحال چو ای وڑائم وزیر اعظم لاہور پاکستان گٹے کو جگرے درمان جاہو نیزگار نادراہنا مبتا درمان کھنگے پنتو شہندہ تک پاکستان وے جہانا اسلام ہلاپا حیال لکانی والگوجی ہوریا کارگنگے جزم پدر کرتگ سر وزیر بلوچستان قانون کارگر سے نیمگا 812 بغیر تاکہ 2021 کا تا 209 سالے تا قانون راج دفتر نظارہ توصیب کرتا ہے سرکارہ ضلع دکی کوہنی دکی رباط مینگان دگ سڑک جوڑ کنگے 406 ملین کلدار ایر کرتا ہے وزیر اعظم شہباز شریفہ تعلقدار واقداران پنت شون داتا کہ پاکستان گٹے کو جگر نادراجا لاہورا نیزگار نادراہانا مفت درمان آسراتیہ پجاری نیب دیگا باروا چارو تپاسی دیوانے پاگوا جیا کنانا کرتگ وزیر آئیے گشتہ کی ہمیں ادارگا نمگاچا زردویے رکھینگے مراگش نباکنگ بوتگن آئیے پر وزیر اعظم را ادارگے کارو کرد نادراہانی پجارن تگی نصراتیہ نباروا معلوم داری داتا حال رسانی شنکاری وزیر مریم اورنگزیب پاکستان نیمگاچا ترکیہ زمین چنڈے کمک کے باروا ردین حالانا ایر جتگ وطی پہناتان چاہیے وڑین ردین حال شنکنگ پاکستان نام حراب کنگے بندلند پاکستان نروے جہانا اسلامی حیال و لیکانی والگوجیا ہوریا کارکنگے تار اتفاق کرتا اتفاق زرداریہ وطی ناروے ہم منصباگوں گندنندے وحدہ کنگ بتگ داریان انگت محکم کنگے سراہم اتفاق کرتا ایشیا چپیٹ دری کارانی وزیر بلاول بھٹو زرداریہ امریکی کانفرنس سے باسک ایک شالویل گونی گند کرتگ وہاں پاکستان و امریکہ نیامات دونی مگی تعلق داریانی سرا گپ پتران کرتگ تیلے ریاستی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کا گوشتک کی سرکار محلوکارا آسراتی پجاری نگا ہر چوڑیں گام گے زورگاند مال تران کرانا یہ گوشتک کی نیزگار مردمانہ گیسے بلے آسراتی پجاری نگا تگند گیسے رہبند سرا 55% آباتی کی جہلی ٹکاگوں تعلق دارند گیسے نہران اثر بند نہ بند
آیا گوشتا کی ہما گراک باز گیس کارمرز کنن تو آسے درصد گیش بل ہم دیند سعودی توانے پڑا چارو تپاس کنانا مصدق ملکہ گوشتا کی پاکستان توانے پڑا اندان کنگے حاطرہ گام زورگائند تاکہ توانے چودرچ بیستو شش کلدارا چا ابت کلدارا سرکنگ بیت یک جستی پسو آئیے ملک ڈیفالٹ بوگے حالانا رد کرتا ہے پاکستانی گچنکاریے گل مروچی صلاح سوجی دیوان کند کیا یہ صدرانی مگاچا صوبائی اسمبلی گچنکاریانی باروا کاغد منگ یا رد کنگے باروا فیصلہ کنگ بوتگ یک جا سروک سکندر سلطان راجہ دیوانہ لوٹارن تگ صدرانی گچنکاری کا لاگوشتا کہ یہ مسئلہ داد جائند پمشکا ایشی سرا صدر ماڑیا گو صلاح سوج کنگ بیتی گڑی پیٹلا کنگ بیت ادامہ یکسانے اوشتے زوریم سینٹ قومی اسمبلی دیوان مروچی ماں اسلام آبادہ پارلیمنٹ ماڑیا بند سینٹ دیوان صوبہ 11 بجہ وحدے کی قومی اسمبلی دیوان 5 بجہ بیگا بیتم نیا استوانی معاوران سرا گپتران کنک بیت بلوچستان سر وزیر عبدالقدوس زنجو بلوچستان قانون کارگسنے بگاچے 209 سالے اج 212 تا بگر تک 2021 قانون راج دفتر نظارہ کے توصیف کرتا گا یہ گشتہ کی قانون کارگسہ جو تو کوشت برکتہ محلوق صوبہ قانون راج دفتر ویب سائٹ ہے ذرا سیبود کا میر عبدالقدوس زنجو گشتہ کے ایند کے کارگل ہم ہوتی کارا کردان زور بکنند سرکار راجی تک دیم روی مراگے شاردہ 14 ارب کھلدہ داتا تنکی 113 منصوبان سرجمی کو محلوق خاندان کین پجارنے کا صدق بکند راجی تک شہرے 20 دگ سڑکانی منصوبے آتے رہا 23 ملین کلدار ارکنک بوتگند یہ دکی ضلع کوہن دکی سڑک جوڑ کنک بوتگ اور 406 ملین کلدار ارکنک بوتگن کراچی صنعتی دھماگے دگ سڑکانی 1000 ملین کلدار ارکنک بوتگ داسو مزنی کردے پیش داری تے کھال ردا ڈیم جوڑ کنک کار بنا بوتگ امت کے داسو پیش دارم داسو اپی توان منصوبہ وفدے توان ودی کنکے چاگردہ دوستیں بوتگند یہ منصوبہ ہے 2 بحران ردا 4620 میگا واٹ توان جوڑ بیت سرجمی بیت تو سارے کی 21 ارب یونٹ جوڑ کن مرچی گو یہ حالا مشورہ خدا حافظ گوشیم جی شہادو شکلیں زبان انت شیرین گل رویں پتہ تھی میسیج نمگا کہ تو بعض وشی میسیج ارادہ تھا تو نمشتر کو بلوچی میں ہوتی شہادیں زبان انت بلوچی میں ہوتی لفظ و بیان انت بلوچی نو نہالیں در بیانہ زبان دوستو کسان سالیں جوانہ بلوچی مجلسانی براہ شانہ پا بنازین زبان زانو گرانا تنکو ڈول داریں کو کرانا بلوچی چو زری نودا شلانند منی یک سوتے باڑ اسلم من براکش باہر جوڑ کنے مانوک تی باز منتوار تو بلوچی دانکانی درشانی میں مراگ شکو تی گوندلے جوہرلان کیا منتا گریں دیم ترہا رویں میسیج نمگا دیمیں سلام برو سلام برات بگش سلام برات من ایم بی این گل ناز دشتی نشتگان تی دیوانا دل گوشن سلام پا درستیم براتو گوھارانا سلامت باتے شمی باز منتوار کے بانک شما نشتگے میں دیوانا دل گوشے شمی باز منتا گرے شمی سلام براتو گوھارانا سر بودنا رخ
رخ سار بلوچ نوشتہ کتا صحب پرمہر سلام مہروان امرات رحیم بخش بلوچ دائمہ وش و وشال باتیں ہست باتیں ماشاءاللہ مراگش باز زیبا انت گوں تئی شوقین گپا شمی وتی لاحقی ہیں بانک توشتہ سلام سرکن درسنگ گوشدارو کا نا سلامت باتیں رویں دیمے صوت مارا لوٹ کرتگا اسلم باہر اسلم نہ بلکہ مسلم حمل ہے آئیے سرجم کنے کہ مارا وش کوشی نہ پروم نہ بلکہ پنجگور اچھی مارا لوٹ کرتے گا عرفان نازا پدا کہیں گوشما گپ پتران کریں آنی وڑا آئے تو دل لو کھیچنا جی کرنے پدا واشد کن تاربی بلوچ شمارا سباہ مستاگے تو کا سباہ مستاگے چند ملٹ پشکپتگاں پدا اشی چپا زما مراگش کل کشانا بونگیج کنے او دا سات 10 بجا شمی گمہ ہمراداری کنے دست شما درد مکم. اچھا سر نازش بانو کا نوشتے کو تو کہ مردم جست پرسا زابر بیت آ جواب دے گا نزور بیت ادا نازش بانو کو مانگون تو تے پاکت نہ کنا تی وتی خیال تی فکری تی لیکے تی نظریہ تو گوشت کت کنے بلکہ ماشاءاللہ منا یاد ہے کہ تو منی مراگش یکبری مہمان بدھگے تو جستم باز کنے و مطلب جوابم داتا ماشاءاللہ تو پسو ہم دے گا نزور نہ بدھگے تو یک کا جستانی پسو ماشاءاللہ انچو داتا گن کہ چو گوشن کے تیزیں اس طرح کہ گندے چو تیز بھی تئی وتی حیالے بدھ کا کہ مردم کی جست پرس باز کن جواب دے گا نزور بھی بلے من گوشن کی چوشنے آئے جست پرس کی کنگڑا جواب دے گا ہم ٹھیٹ بھی یا جواب کیستے ہیں جور جوابی بھی انچو گوستگی سوتی چلگا صابر بلوچ صابر علیہ. اچھا دیمترا کتا مارا شمع شاکر یک باز دلگوشین گوشداروں کے گوشے دلانی گوشن گوشداری مائی چیزارا مارتگ وی چیزارا ما چکاستگ کہ ای اگا گوشداری گوڑا تی لفظا گوشدار گئیں ریڈیو کہ گومانچو دوستی استی منچو جولان کیا شوتا بے بخشے. اچھا نوشتے کو تے کہ من زبان ارزشت بابتا ہچ نگوشا پرچہ کہ زبان وحدی درکار انت بس گون تو دزبندی انت کے مراگشا چو صدف مراگشا ڈولا یوٹیوبا اوار بکم پرچہ کہ عبید یک شنبیا انسان اشانی گوشدارگا طرف واحد نرسی مارا واحد ہم کم میں دیگا دستگٹی باز ہم بلے انو ما یک کو دو مراگش ریکارڈ کرتے گا یوٹیوبا آر بی بلوچ چینل علمہ شمارا دست کپم. اچھا تو گوشتا کہ گوشدارگا اچھا گوڑا ما یوٹیوبا چی چارنش تی دلا تسلا دیا دل تسلا بدام منا و من تسلا بدیا دلا. شرف مندن شما میسیجاں ما دیما بران کنے چیا کہ یک کلاکی دیگا گی شمراداری شما گوما مراگش کلکشان ساتو کیا رند بی گون شما گپ پتران و پتر پدا چیرگی جگ بھی بلے اسلم باہر اسلم سوتے مارا لوٹ کتگا ساڑیے باہر اسلم مراگش باہر جوڑ کنے ای مراگش سوائے مستاگ چمیدہ چی بیت گوڑ سر گوڑی سوت سوائے مستاگے پدا کائیں گوش ما دو چار کتیں کل کشان.